Egunon, hementxen gaude Euskal Herriko stand-up padel surfing txapelketan. Goizean zehar Zarauzko hondartzan izan ditugu stand-up padeleko Euskal Herriko parte hartzaile ezberdinak eta hementxen egunak edo goizak eman duenaren laburpena. This will be at Odell Middle School, 14401, Northeast Gate. 8 to 10 males on school grounds refusing to leave. It is now located between the pool